KARBI ANGLONG. Welcome to my YouTube channel, Genu. 2 hours ne dolo journey hai di la so lang so lang klang pan BORLANGSO pu hello lang sun la hello yo LANGLOKSO lang sido yo atha kar du bang ho da rong sod me chetong lo ke na tum ke ko so rong song de ne ni tum da ya anai thoi di tum da BORLANGSO pa le populo de ente atha kar du bang ho da rong sod me chetong lo LAPEN ako non kan lo 20 minutes nang lang di 20 minutes तो मने बा है दे के दो में असन इंग्लॉ टैक्स से हम चिकिम लोंग नहीं हो दो में पे ना रूम चे सुन बम लो 1 किलोमीटर रूम सुनंग ला लसी नंग नन बम मले पी के थे दे Kemarin tu hilang pun ada kan? Oh pilangan. La showroom lo masuning ha. Kalang lo bom. Kya? La showroom lo ke di. Oh showroom lo Langherang mu hello. Oh chukar ar dulong lo ko. Langdam tu oh. Aur macam sun bom. Oh. Lihat on there nampak kan la bag tar apun de de kalau thang the ni le bang hedi la son inglong kar lu hedi bag che bag long bag ning puya ko la bang so ke Kado ini dah soli lah di dalam lain kanang bang jadi. Aprek lah langsung nyerang ke lalu. Pilo me mesti tokam lagi yo. So guys comment section में भी था को पीसी तक ला दा so thank pilo. Cinta itu belum. Very risky guys, very risky, slipping on. Sorong mene tor po kalau bang lo lain lah ya, ingcim nulan polo. Oh lalu tor lo. Upe oi. Hello guys. Mana lagi ni tu? Kipi. Lagi lo kipi ta lo cumi lo gede. Kipi dah cumi lo, ketun dah cumi lo. Kipi kitun solo bojo, ekdom pura kite side. Kok ingsu side. Oh guys. Kok dangerous place lo. So guys, this is very dangerous place and you know pura romandam nahi and ang song siben se bang 1 kilometer ta susede inang nak itom non arumang chisun heti. Yes. Lele lang non da. অবস্থা বেপেনো নাকি
Dosta itu lah nih. Hah? Kira yang ada. Oh, nah ada ceklok lah. Lagi dadang loh. I love KARBI ANGLONG. Woo! Lapen Kardom KARBI ANGLONG. 2 hours means kalau 2 hours ne dolo journey hai di la solang lang pan BORLANGSO puhenlo langsun la henlo yo LANGLOKSO long sido yo oh kaya ke lang me so guys la depen arnam tadam uplo Nanti cuma jadong biar hati je udah ni. Ako do tulang ma Dolang, langkang tang. Oh, lah si dolang. Aro itu olah ticerlo. ang alang tunta Nangin pinang kan itu. oh walang tatlo ya 6 lang ba yan oh right Nang diatnya tahu lah kita. pero Kalau kita nangin aja. General Son Hanse Wah, General Son Hanse di KARBI ANGLONG.
chứ. Còn đó. So doon na tumyo, pipilitan lang bon. Wala lo BORLANGSO WATERFALLS, LANGLOKSO na si dolo. Lapu NELI ong lo. So, kosan lo lang message ma lang mo ta comment section lo pino LAPEN la so video bang kay nang litum ang tik share ning LAPEN likes ta nang pio ning LAPEN comment sa nang feedback nang po alamay ka ane chipat dukpen la nang le lo LAPEN alang lipanta choro lo ladakan nang dun po nang chipat duk dun po LAPEN niong phanta choro lo subscribe bang ke nili tum kenang stop na si nili usapan tane nani tum subscribe dan ikat channel lang ko sa Langlise. So Genu vlogs pini guys 7 days 7 vlogs LAPEN pini 7 days bang kay special chat lo nang litum phan kado ko tum phanta la si kado ko tum ta nang support ik tha LAPEN like share subscribe ta 100k subscriber pale pivek ning LAPEN 50 lo BORLANGSO LANGLOKSO nat lo lahan lo kanilang me yo. So kado ko nda koson drone shot ke language and polote like share subscribe so ante KARBI ANGLONG so ante 7 days 7 vlog challenge ke complete lo pini ke so de
ang nang tu